زمانên Kurdî li asta Tirkiyeyê de xebateyên gelekî berferahê gotiyên kirin hene. Her wiha partiyên siyasî di platforma siyasî ya Tirkiyeyê de bi awayekî rewşa fermîkirina zimanî Kurdî kirine roje bişxwere. Gencên Kurd jî daxwaza fermîkirina zimanî Kurdî dikin. Van babetan em dê li gel Şerefxan Zîrî peyvdarê platforma zimanî Kurdî ji Diyarbekirê biaxifin. Dem baş kekê Şerefxan. Kek Şerefxan rewşa fermîkirina zimanî Kurdî ku platforma ve yekem rêxistina berferah ya ji bo fermîkirina zimanî Kurdî bû li Tirkiyeyê gelo niha hûn di wê baweriyê de ne ku zêdetir di asta raya giştiya Tirkiye bi giştî de jî û di asta raya giştiya Kurd de fermîkirina zimanî Kurdî nermbûnek nêzîkahiyek jêre tê diyar kirin. Keke Cemal roja te bixêr bê û a bînerê me jî niha piştî got me platform damezran bi rastî pirsa zimanê Kurdî ket Rojava Kurda. Di gelek waran de xebat hatin kirin. Yani hişmendiyek duh ve got merov bêje teze dest pê kir got Kurd divê zimanê xwe vegerin, divê bi zimanê xwe siyasetê bikin, divê doza perwerdê bi zimanê xwe bikin û zimanê wan bê zimanekî fermî. Ev doz gav bi gav pêş deket û em dibînin got di raya Tirkî jî de mesela heger tu yani gelek tiştê me qebûl nekin jî yani eşkere nebêjin jî em dibînin got bêdengiyek jî heye. Ev bêdengî jî nîşaneyek û di pirsa ziman de merov dikare gelek destskeftiya bigire tizanî. Yani wexta got tu siyaseta rojane siyaseta em bêjin tu dimeşîne gelek kes li te guhdar nakin. Bes wexta got pirsa ziman gelek wexta got em bêjin pêvegirêdayî pirsa kultûr û nasname tiştê wiha bin we got bêtir em bêjin raya Tirkî jî amadeye got li daxwazê me guhdar bike. Lê dîsa jî ez karim bibêjim yani di nav Kurda de têra xwe pirsa ziman aktûel nebûye pirseke sereke em hewl didin wek platforma zimanê Kurdî û partiyên siyasî got ev bibe pirseke sereke ji bo siyaseta Kurdê me li Bakurê Kurdistanê. Kekê Şerefxan niha ji dervî platformê çendîn yani rêxistinên din jî hene ku hereketên din hene êko ji bo fermîkirina zimanî Kurdî li Bakurê Kurdistanê dest bi xabatê kirine. Dixwazim vê pirsê bipirsim Kek Şerefxan ger platformeke wê yekgirtî hebane bandora wê li ser raya giştî zêdetir nedibû gelo? Kekê Cemal tu îşaretê bi rastî pirsa gelekî giring dike. Ême wek platform me tu carî nexwest got di nav me de cudayî çê bibin. Ji ber wilo jî me di destpêkê de bi Huda parê re û bi Haq parê re jî em peyivîn got heme aliyê Kurda bên nav platformê. Ciyê her kesî li vir heye me got. Baweriya me jî ew bû. Lê mixabin yani demekê piştî demekê em bêjin tora ziman hat avekirin û hinek yani malûm e kê avekiriye nehew cî elvêdekê dur û dirêj qal bikim. Piştî wan ev demekê îca aliyê me got em bêjin aliyê way olî piçekî bêtir li pêş bû. Wana jî hez Kurd avekirin û yani ciyê xemgîniyê ye ez karim vê bêjim ciyê xemgîniyê ye got di pirsa ziman jî de em nikarin bên cem hevdû. Lê ême biriya televizyona Kurdistan 24 ez bang dikim. Ew heval bera bên nav platformê de ciyê xwe bigirin û em tu carî jî kesî li derve naxwazin bihêlin. Tiştek heye heger ji me cudatir tiştekî biparêzin ez ê bêjim bera qe serbixwe bin bera دوێ xeta xwe de berdewam bin. Lê heger te ya jî saziya got te ave kiriye pirsê got platformê anîne rojevê û bi salan ser xebitiye tirabe tu jî wek pirsa xwe û tenê wan li ser wan siyasetê bike ser wan xebatê bike ez dibêjim qelsîk di vir de ye. Heger Kurd nikaribin di pirsa ziman jî de bên cem hevdû ev zêde eş kuzanim yani suretekî baş, fotografekî baş li ser mesela Kurda nade der. Yani Kurd divê kêmanî bi kêmasî karibin di pirsa zimanê xwe de hevgirtî bin
یک ریز بن دخواز و یک بن ام جوا حوالات خوازن گوجارک دی هلوست خود چابر درباس کن و جی و دنا پلتفرم زمان جده هيا به سیاست بگو دخواز سیاسی ام فرموله بکن مرو ناگه تو مافی زمان جی سیاست و زمان به گریدایه که جمال کسی گو کردی بنویسینه شخو سیاسته تو رومان جی بنویسینه تو سترانه کی جی بیجه تهلبسته کی جی بنویسینه وقتا گو تب زمان کردی تشتکر او دبه چالاکی یک سیاسی تنیکاری سیاست و پرسا زمان و کلتور و پرسا کرداج هفدو بقتینی وقتا گو هنیک حوال بخوازن ولو بکن با آم لسریک شاشن لام دجایتی بکثیره ناکن ام دبیجن ام کارم بهفره بخبتن جیج محماره دنا پلتفرم ده هيا کی جواری ده دی کی جواری ده جهاتی به خرد به کرم بکن برا کاری خو بکن لی ام ناف خود هماهنگ بن ام ناف خود کوردینه بن ام ناف خود یک ریز بن جبوگ ام کار بن داخوازی خوشی دولتی و بسازیان دولتی و سازیان پرورده بدن قبول کرن بله که شرف خان نها ام گلک جارا وکی کردین باکورم دبیجن کو گنجین مبزمانی کردی ناخفن گرک زمانی کردی بیبکارانین گلک جاران لسر اکرانا کردستان 24 امتین نزمان کو بکارانی نزمانی کردی پیش روژا ناسنامیا کردی گشتر دکه نها راپرسیه کی کو جالی سی سازیان و هاتی کرنه هبون دوهی نونری راوسته روژه سیرگراسون لسر کردستان 24 دست نشان کرد کو گنجین کرد ایگو بزمانی کردی ناخفن جی داخوازا فرمی کرنا زمانی کردی دکن وی سکنا گنجین کرد وی سکنا رایا گشتی یا گنجانت چاواده نرخینه که شرف که جمال کرد چقاسی خودی زمان خود درکبن هگر جوان بن گنج بن وگو هند بیجن هگر جن بن هگر پیر بن هگر کال بن هگر بازرگان بن کید به برابر به ایگو خودی زمان خو و مافی گو زمان کردی به زمان پرورده بکه ام لگل وانن بس اف خباتا گو هاتیه کرن yani piçiki henek işte lavaz jite de hene tuzani yani vaqta got tenib gencara be peyvi برای من مرو پرسازمانی کردی باشتی ناگی و دورا هجمارا کسی گوبوارا پیوینه گرو رید ده گو مرو و انجام ولو پوزیتیو جه درخینه برای من yani وقتا گو مرو لپرسینا دکه دوی بنگه هیوی لپرسینه گل کی فربن yani تبخد زانیل اوروپاجی گلک جاری لکولینه ولو چیدبن بس هجمار گلک زیاده تره yani بکیمانی چند هزارک خورد genç mero kare be jawab birse beter ew tiştego yani tên peşkeşkirin ve beter cî bigirin ve beter yani ez çawa bejim ve beter mesela xwedî nirx bin niha li ser em bêjin 20 hicden 20 bajara çend kesa ya jî em bêjin 100 kesî dinaqînin ware çi bêjin gotûbêjê kur dikin bes ew nikare tenê bi serê xwe ببه گمرو انجام ولو خرد جوی درخی بله تیدک هم کک شرف خان بابت کیدن کو گلکی گرینگ نوها اف پارتین گو نوتین دام زراندن مثلا او gelecek partisiye partiya peşeroje ya Davutoğlu ya Ali Babacan partiya devaya hen partiyen dine opozisyona Türkiye'nin neha nizikahiye ki desni şant kin ku zmani Kurdi dive be zmani perverde hatta گریدایی روشا فرمی کرنا زمانی کردیشی گرم نرخاندنا تا بگرن لسروان سکنین کو نهاد سیاستا ترکیه ده تینجیاند که جمال اف پارتی گناه نه ج آق پارتی قطیانه اموانا گلکی ج نزدت شوپینن دیتنه گود بیجین جی yani جبو ما yani ام پشکو هناکن بس جبو ام کاربن هر وانا ببینن yani rasta emwana bibinin ev preskreka korona bu sebebi go em ne çuwana ziyaret nekin de programa me de zude yani em bejin serledana Ankara heye em herin u va partiya em bibinin u em bu xwazin nezik de persa Kurdi persa zamani Kurdi azmani perwerde yani em jwab bibizin naha henik tiş de ser medyara tengotin بس نگل کی زلال نگل کی بربچاون نگل کی امبیجن شینبرن تزانی چاواد بیجه ام ندیجی زمان کردی نه برا زمان کردی پیش که بس ام دخوازن زمان کردی لگورامه yani قانون بنگهین ده ببه خود استاتو yani ببیجن
د قانون هذا ببيجن زماني كردي يك جوا زماني كو زماني فرميه لفي ولاتي وقتا قد في وارده برسي وهبن ام بوارجي باخبن ام جواجي گهدار بكن بكا د چار سركرنا برسا زمان ده چه پروژه واهنه ام آماده نجي از نها لویده که بریا تلویزیون هم جواره بیشم آماده نه کو آریکاریا واجب بکن دسر مدل زمان مدل پرورده مرو چاوا دکاره مثلا دوار زمان دخبات برکوپیک بکه آماده نه آریکاریا وانا بکن بس نها جدور و يعني تيغوتن د مديا تركيا د تيغوتن قالك جارا دهن كونغرا دهن كونغري باشار د تيغوتن امشي بتشكي تراس دبي بتشكي ترسيانه دست ما شوتيه يعني تريد بيجو دبي ويشير شوتها بفف ماسجد كزاني اما يقولوا المهاتيه ام ناخذن وانا بريا اخ بارتي وريا بارتي دنده بشينن اما وانا ببينن داخوزا ما هي جو ام بوار رونين لهما نعلتا بانديميا كورونا بيتشيا جو بتشكي دور كبه ام بخوازن بوار لعنقره جي بهبر رونين و پیشنهار واگو داری بکن و ای خوشی جواره ببیجن بله سپاس بوت شرف خان جزیری پیداری پلتفرم زمانی کردی کش دیار وقتیت میوانی ما سپاس بوت جیک جمال جبو بینه راجی تماشوان انهجام در باسی واشنگتن بین آلیگرین دونالد ترامپ لو واشنگتن لدیجی انجامین هلبجارتنان داکتنا کولانان وکی کوام لسر اکرانی کردستان 24 دبینن آلیگرین دونالد ترامپ کو سروکی برای امریکا بو او دیوان هلبجارتنان ده هلبجارتن وان داکرین سروکی هلبجارتی وکی جو بایدن هاتیه دست نشان کرن لی حتی ایرو